Gusto majo dengan burunan, kainan. Lain o kainan. Ibita ko para ng putra. So panibata na gabi, do ko para ng putra. Pura sa maribi, siya sa mabuka pulabaw na diugaw na nasasore. Pinurawangan niya ba, ang mura, tusurat na makanaoras din na tabuan. Kasi natin binuraku, pinasak na dulo. Kurang namin hubungi na diugaw. Alay sa tabi madulo na namin birasa diugaw namin, ulang namin sa luna. Siguro maduhamin makanaong transpir. Nagtapasangan tulad ng pangulot ang ulo biar nang duduk na wasatay magawamatan na kami. Wala. Urusiyahan na diutaw. Urusiyahan na rin diutaw. Kurang pir. Ito hatop pa to. O mga kurang pir, tubere namin. Bere. Bere. Lanjut ke Babere. Marami sa luna. Pagkas di ko ko rin muna. Tuhami na sa ilulan muna. Sa luhut na makatakan sa dola sa ilulan ka. Kumaulat namin. Kaya orang yang belum. Wakali namin bola sa ilulan, bola sa ilulan. Ini tanya to asal orang ilulan ka. Jadi apa masih kelama sama terhadap. Tulok nama turun na. Kami nak pembina dalam makam doang doang. Dulu firman na po, kalau mau lu masalah. Firman to timur sa luna, dulu na kabawa. Asal hindi masuk ka orang parona. O susunod mo. Nagoy na kanukahan mo sa spirit, ibas dito po kasantani. Ulang patok pinasula. So ano pa sa narata ko sa kami, ulang-ulang. Pinasado ko titiyan tulad-tulad ng parang. Nagwagol na kami, asatana ko ng spir. Yan, nakatawag na rin sa kami, hulog-hulog na. Kung ano yung dyan na, gagawin dulo namin, paggulo namin, magandang Inausahat, kumalito sa kami, hulog-hulog na. Kung hakan naman ko ang malahol namin, mag-autadok, mag-uhuli-huli, ulang sigutang-butang ulit sila ito. Pag isalabihan ko si Kristo, nila masasabi pa, kung naralan yung pagkalimang namin, Rasmarohani, Galit Rasmarohani Pagkuka. At ronay maraw sila tua, akapil matwaki, baru-baru terkalungan. Pirin matwaki muna, rada di perbuan kami, dulu jujuma, yang dapat tamona. Kemudian hata di perbuan di sekali, hula-hula-hula, tidak ada semua. Ya dan yang corona ini, Rasmarohani buat kejujunya, lima bulan murah, bangga itu Sohong. Apa ni orang spir dari warnya kumuna sampai makok kuat banget pacaran. Firman dok kumuna selalu keluarga besar orang. Ini cuma kami pacaran. Di naroha mo asa luhut na uduran ni hula-hula namin. Saha may taheto kung namin uduran mo sa luhut namin. Kung masala si naroha namin na pinasahat mo na harbitin. At ito masaraho ng masawa na hata na simunang maunang sa magpagsalon harbitin na pinasahat mo na raza namin. Sa dulo itong alawang may na tingkap may magrugyan. Oras mahami pertilingan mo na magsalo harbitin na pinasahat mo na yun. Kanyang nami tuturan sa berkat pemanibilagyan na at kapagdalian. Urut pusi pada siya namin. Di ba ito kami tangkas, doon ako sa pagiging ng sa persumuran. Doon uduran mo na sa luhod na mawasto mo nito magdala sa tubulo na naman namin lang dito mo tumuhato. At sa mga rari manyak na muna rin na rin na nahuruhan magkapagpag ka muna. Padalinaw las niruhan namin. So mga liyan na isititiyo, para dyan namin. Wala numra dia masabor hatta. Jadi sa manima lumobi kita na baratuho para kita kanila.
Ibigay ng Diyos. At itong marong gabi na hurang sikop, nagkakandahan mas nerohan namin. Kahira sikop eh. Mula ito abang bro. Jadi, tarik ko ni studio na pinasa ka ng bro. Hehehe, amat ito. Kamu udah tes kamu.
Tutu akan nabi nasa unay anjing matuto na gay martunay di sa keluarga terlumuri berhiti unak kapasol-pasol na gunang nabi nasa unay atau masalah holong namin madalang tinimutang yang tukuhan na perdengab bagay sa mamadyak kong terwili holong muna tuwa ang perdengab muna asa dulu ni pangalawang naningad na tutumar rubiyan oras mahal madalo terlumuri anak kota Nene na pinasahan mo na yun, tanyak katutuhan sa kartatan na dia mulia kapagkat ito. Yan, begitu. Ito sa tanin na hirap lang. Wala na. Jadi, tabasin po natin.
Baru surhat na. Kasi may naman ka daw si Teritori na daluan. Baru surhat na. Gabi na ako. Pagkulo sa hari mula ni Durang, nadukong lahat na tinatabarin ng basayo. Ang mga leong ay nasurita sa lupa, nasa hulong-hulong. Sumuli ng raga ni Bamuat talaga na walang pagkasanayta. Ang mga puro na hudok. Yung buwan na kinat na sulpero natin. Ang hulupit sa Teritori. Sa hulong na doon malok na. Asa pirpok ibang pagsaraman. Pirma to binhamura dari pemuluran namin at nagawa. At sa ilan doon ay kami ang siguluan. Betul. Asa ini sa tabatua at linggoman siguro. Debatado siya tua. Marang didiya kahita mariana. Bata marataro. Asa sa so sa ating kulena. Nung ang basahan kami. Ang gawin. Sa may nagalian na pagulong-ulong. Saat oras yan ang mga. Sumunod na hata sa kami, nasa hulong-hulong. Kuhamang doon, mayroon sa hulong-hulong. Kasi sa nakaayod na masuli, hula-hula namin. Ay, doktor, nagkito. Sa rumah mesong hata-bata naman dokong kapir sa kainin na napurang sa nakkola. Dirgando ba nili namin ay suli, direct kamu sinas ni Roba. O katong raja namin, naribasa muna sa mga harbibir, tutuli balik kami lupa dari raw na sa karapunan. Jala, diyan may tutupasahatong dalam muna, ipasatong pasapasun na gudan. At ito nga sa ijakot kami masong hata-bata na naman jakot. Raja ni hula-hula namin sa luhut na. Asa dulu di pangaluan may nalinggam na ito tinarodiya. Oras mahay paragalingan mo na tarlumuyan at kung naribaga sa tika ng kautungunan. Asi maruhan ituhan sa martaba bariyang pagkaliya. So manima niya mo na horong ni hula-hula namin sa luhut na. Kami biraja namin, totong doro kami patarinaw na skerohan namin. Maradukok ka mo na sa luhut na hula-hula namin. Hata-bata niya naman doktor na sunda inapurong ng soja di Bania. Dan sudah uhum sisa kahonan na susadiya. Mau na hulang buwan tiyo pero ang matabatok kamu. Hula-hula namin sa luhut na rock na tulang namin. Napatarinaw na skerohan namin eh. Asara rin mga hula-hula namin. Berani magdalo, berani mangalia. Kahit nadalo. Pag kumimeot na ang mag-electeso, hindi. Kaya, ano surat na sa ulo mo? Kung sa'yo magkaganda na kinahatay. Ano surat na?
Mari kita bersatu di dalam doa. Mandok mauliate dohami itu adopanmu ale Tuhan. Jala asi dohot holong di roham di bagasak kami. Tuhan, nung ngaradebe si panganon do si inumon di jolonami. Anggiat ma Tuhan, saya totong maho mangalehon pasu-pasu di hami. Asaboy hami mamulahon, somong hatani firman Tuhan, nanaong dibegi hami. Jalaho matotong Tuhan, di keluarga besar, nababang dan keluarga besar siahaan. Anggiat maho Tuhan, makalehon sudah ka pasuk-pasuk di matami yang nami tu adopamu ale Tuhan, marhite-hite anakmu Yesus Kristus, martangia kami tu adopanmu. Amin. Jadi masih kau pelakit tepak perulguna raja nami, hula-hula silalahi, tulang mangi Oras Maria mau hula-hula. Oras mampu. Maulana mari Tuhan, maulana mari yang ada hula-hula. Dibagasan kalian ada hedon, nomor pagi dan dulu. Anak dan tugas dorong yang berjaya. Kata dia masih lama kami mengulang kami membuat itu. Tuhan sosial yang dorong berjalan ini anak itu kami. Pada dukung kami hula-hula. Kemudian ada kebutuhan sama kabur semangat. Ada yang sebenarnya. Ada orang masuk pada Ada nabe. Nang Sumarkota, Sumarkota, Sumarkota. Nang Sumarkota. Oh, tapur, tapur, tapur. Betul Supermani. Aku ini pak jadi bukti di rumah tuh di bukti. Aku bukti. Joget ke sebudur-budur. Pinitanya orang tua kasih nuru Tuhan. Asa sangka pas-pas nama kata di kamu. Saya tahu sih dulu kamu. Saya saya dia pak. Si Pangulo kamu di atas Tuhan tegak di luar kamu. Kabar kau tak bisa. Aku masih dulu. Mengudurona nama dulu pas-pasnya nama pada. Bersama dengan kaburi, pas-pasan. Di dalam joget ke studio di Sumber di studio. Las para Tuhan tak malah menggoy pas-pasan. Pasalam pak. Buat mah, kamu kipiau mah buat dewa. Nah Sumarkota tuh nih. Jadi di sana ada program yang Indonesia. Orang itu hidup. Karena waktu dalam apa? Atas bukan mulia. Jadi setelah hari ini apa faktor itu kita tahu. Nanti itu. Aku besi. Itu langsung. Tapi kamu itu tujuan itu. Itu dulu ketemu sama kamu. Masalah dua. Ini apa saudara? Bisa minta. Beda. Dua kan? Gua ada masalah. Barang aja ya. Saat kuburu bere-bere. Selama humakalama. Nomalik kerida. Paparan na puta tugas yopi. Udah. Buru bere-bere. Selama kalo. Masa itu beliau kamu mah. Ah iya. Iya loh. Di paparan na puta tugas yopi. Nomalik. Buru bere-bere. Dalam kita seperti
Perlopangan. Jadi tiga per, wajo anak dulu, tiga perlopangan tisot. Dia ada tiga perlopangan. Si Marco Nijo kamu mah pasata bilang. Studio dan kamu. Oh pasata itu kamu sudah perkara. Sok kamu. Sehat kau mah. Tiga perlopangan yang berulang aku. Tahu masyarakat ini tuh orang-orang kota.
sekaligus